Why this particular song? Only Ed. But why this particular song? Osha enyum we no the thing is enyum we na Awurade ankasa na ede maame. Said ye be betwe akra man because me hwe said enyum no ye start studio na ye no. Ye program we ya wo mix we obi be studio obi a otenyum na no ogina ho din nipa kro nka no ho. Ti mi kra na bisa guy ba ko say ade was this menti ase enyum no. Ade enyum am mfa ma so meti enyum no mintimi nya me ho hwe. As na boy na ni atata ni suo. Enti e ma me hu say enyum we nyame di beye bibi studio hwa na ehu be di enyum no be nyame. Wo ye wan? Ye wo Jehovah Nisi. Okay. Kumasi. Etimeti na okay. Ba basi na ye. Basi na ye enyum. Basi ko Jehovah Nisi studio. Okay. E na okoye wo ho. So enyum we nya how many years? Enyum we am say 20 years. Okay. 20 something. Okay. Enti no eye bibi na Awurade di wura enyum ni mo. Enye yen ya ho den da. Because enyum e kwa me fa so me nya ye no. Me wo hwa na Awurade de shema no. Okay. Straight. Enti ama me hu say nyame di beye bibi. Enti die sese Awurade de yen so wo de ye. Up to now we go so awode ye. Enti nyame tumi, nyame ankasa na na pese ofa enyum no so twe akra. Enti na ma enyum no ye sa no. Enyum we ne ho asem te say ye ba abontin ye baby a enyum we fa na say ye born 2 weeks pe. Okay. 2 weeks and enyum no gi ye. Ei. Afa na me ho me krati. Wow. Enya is enti da bia na me tu afofrofo say hit no. O hit ahead pa. No so ye mo honko. O hit na te say hit the father. Ed enti me ya na wanya abutra. No obi so mere so ohwe ho na. What o wase alafe. Akoye nsempi. Enyum no tam 2 weeks pepe na enyum no sha ase say. Number bia. Na me dofo obi timi friend was sister. Enyum we de me ni aduane bia me obi me mu ngom hye obi timi kase me ni the fruit so nkwa. So denzi. La nyame nfa me ebi ma me da bia. That's what did you mo. Because I said de nyame ya enyum no. I don't know me nim say wo ma wo time no bia said ya work as I be mo wo se mdi wachi a. Ebi mo na bi mu susa. Ba me nim say wo mo time no say wo mo e de enyum no ba ya na wo mo ani afred dia no wo mo who say age be was say 20 years 20 a year be on ma me mo na na bo ofie na enyum no ho doda so wo mo. But the age of 44 no ne 35 I don't know say ma mo ofie. Yeah. Oh, ma me bo ofie. Na wo to nyum we na wo mo bi wo afi. Wo to ya kwala. Atiefo obo awai enyum we Roma father ye osi we say ya na no wote ye zatam no radio Mercury enyum we wo mu nyina ka obi no mbo ma enyum no hete ye wo gina ye obi mama oh ma me ti oba ya mi sha wo sa kwa kan you know say iti e ko ni 1 month na fe di che say enyum no month bia na e 20,000 copies ai afi che say hey, wo fa Agnes Opoku just say me na father nwom no so na me nim say like sa nyom ba hit a wo no they were na nya sana na me imagine. Okay. But e bro yen susu ya just na no wodene. In fact, nwom hit a ede. Enu so because nwom hit a ede. Like and I say yen musician enti ase. Bia obi enti ase. Okay. So we were ba what to say queen. Okay. Chese nipa mfa wo chese obi kwa person na abeti afom. Hey. Yes. Nipa hu se ade na Awurade wo ma ho kwa ma Awurade afa wo so de aba no. Ano odin. But onim say up to now nyum we nyame fa nyum we so da so am nipa ehye mani onyam. Okay. This particular song. Yes, because me nyum nyina ye kama. Yeah, I know. Me nyum nyina abasa nyum we. Last time say me ka say me tu kwan ko baby me ko abuche kro bi so. So for no home ya na say madam ba cha obra ma me mo afode ma. Hey. Na unyum we me na me nim nyame. Na me hia nyame na me nti din bi efe ni Yesu. True nyum we ne bo na ade ni wura me preko na me hia say me su na nyame tache me na ma be yesofo. True nyum we nti na na medu baby. Enti adanse a ya na nyum we e fa so for no bless me. Okay. Adanse a nyum we no e de ban up to now say see akra ye boy obi de na comedy akira e be yensa nhyerene ama no. Okay. Enu nti ne fada nyum we de me ntumi nka na me satam so no
media ne se me ye nyame adwuma na mani ni sika bi so. Okay. Yes. Entina aseye ame ho kwa se awurade nwom bi o de be fa yeso bia no. On fa mra matwe akra ma ne din. Nye sika sem. Yes, by nyame ye. Nyame oyeye. Na oguso a woye den. Oye. Eno nti nwom de mentumi nka ho nsem bebre. De metumi aka fa nwom we ho no. Ma what one ma e you say nwom we na to ye. Because sometimes who say one out here, but who say nya wa hoden. Okay. Because sometimes say me tinas na me tie me nwom mu nsam ne ade me akra me de bo me bra. Okay. Yes. Me na wo to nwom bi me sumunya me a wote ase na me ni atete. Asam no epem me. Sumunya me obo soro ni asase. Ti die besi bia. Yesu wo nchen na makoma ebubu. Okay. Enti samia metie nsam na me hu se enya mia eye awurade na de ema me because oka se wo gia fans na ma wo ho a ensam no tam age na me tro me di san nsam no ba no eye awurade na de san nyansa na ma me because me na me ma ho odin to me toto